kapaan ta ko abi ni pole. Mun polan beun kopok halak kapaan jong. Indo boy kapaan beun dia. Cakoi kejeciin namun di dungan ada Masya. Beun bi engko soron tade saro soro tar toko melek kapas. Iya iyalah. Selama belum ibu dah yuk. Benih kipas. Bar ya. Salah ni boleh yuk. Dek iya mun kopok di anak lah kopok dek iya mulai lambok tak remare. Ini parah nih. Malak kapaan beun. Oh, Indralah. malak kapaan beun tahu beun. Saya pergi keluar kok. Cek kastan aku, cek kastan aku. Cek kastan kok di anak pas tepak ka pokok-pokok dek cek leson aku. Emang gua mau ngomong dapat boleh. Coba keluar sebenarnya. Lah karena kang dek irwa. Oh, apa kenincol lah. Beda kipas naga. Di nak ni tekan kipas, ngidi. Hah? Beni tekan kipas di nak. Ada apa? Di nak beni tekan kipas tekan kopi. Kopi apa juga? Aduh, tekan kopi kok. Hah? Tekan kopi kok, Pok. Kopi. Ya Allah. Kopi. Oh, rompi. Aduh, sedikit tak kerabat. Saya kurang gini. Kokang ini kokang. Apa jimun? Arian pabeli ya. Pete aspat mun kapas kan kun muda. Mun arek kipas cong cek larang aja cong. Hah? Larang. Ibu muda kan tim. Weh. Mana? Ada ian di anak kopong apa ada ya Allah. Astagfirullahaladzim. Halo Tretan, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian channel YouTube Mafia Bola. Allah. Lah malam ni bot nemu apa? Isromle apa? Kau dah lupain lagi bro. Isromle kipas apa kapas lagi. Kau lupain dah. Nak riam tu bro. Jadi bro lah ngain. Kipas kapas cukup. Apa sampai lejo? Aku lupain. Masih kipas masih. Iya boleh mun kapas kan tak kira mungkin. Kipas. Di laut je ibu apa kayaknya. From the kipas kau paling tu. Tapi je lama-lama jalan ngari ya. Tapi nyerong kau ibu. Tak tahu kau betul arah. Ada ni. Dia mau uji gelak lah je. Nak ada. Masa ada ciri dalam. Mungkin je. Macam dia nak ada sambil masih berkoyo. Sampai sana. Sial dah. Wah, dia minta dia uji dia. Ada sekali dah begitu. Aduh, biasa aduh. Masa sambil karyawan itu lah bisa aja. Hari cik lu apa? Kayak pak lupa aku ntar aja bujuk di mulolo. Ini tahu saya kerja iya kok benih kayak bonci tak kah? Iya apa? Dia mau macam mana ya? Wah, krim. Ada krim. Nuan benda ni. Wih. Are, pak tu, pak pun maksud. Nyerap, benda. Meli wak. Bular boy, lihat pada ngotok kita ni meli benji. Wah. Kangku dah remah. Cuy, ya bibir sih aku murah lebih. Kamu lihat itu cepi kok. Aduh, mak bentar beli bicap pintar deh nak bener sih. Itu cuman nak. Sapi itu cuan dan nak bener tahu cak toko ni toko bibik bentar beli bicap pintar nak bener. Beda, dia kau talik je.
Ai mata apa tadi kesini di lo curut deh. Buka. Ai buka orang bos amir kon. Gung kecil. Kon tidak sing soal bu. Enggak ada sing soal pun belum bu. Dari bicap berarti. Apa? Ini orang dia banyak. Baban kan gua buat di bicap biru. Kau beli bicap biru. Foto kau beli soalnya. Anu lah. Ketan karet gua di sini. Aduh, rese di mana? Udah ketan karet dulu. Mulet apa nih anak jebol gitu. Itu di mulet rot ketan karet internet mulet ya. Jo bibir jo berap jo. Siap bibir manis ngari. Manis. Bro cepak kadang kok kelar tongor ki kan. Oh bisa ngru. Ada maksud deh. Ulah. Ketas. Aduh, mau loro ketas ki sesare di dina la tau ni tegengan ngaji nanti burung lah udah jualan seburung. Bocah coba jual apa pun beli apa coba kami murah. Bapak kasih rela aja kau sendiri buka enggak? Kali kau nyemot. Buka ya. Ada sendiri ya. Orang sorore. Banyak kan. Kira nyoro tak kena lagi cocolon ji. Anu, itu mungkin gigi lo badan nak. Aduh, nabi itu kan bakso mantar kayak mungkin gigi wan. Aduh, kau gimana cuy? Cari nih bukan kita dulu. Berap, pernah kena melolor ya. Ada. Jual rokok. Mana ada? Permengan. Saya. Kumpulan terganggu merolo nak kena ro betul ya musalnya de kunci tanpa dona kucing kita keraring bro. Malam demak. Hari lah kau berong itu lah tol bintol kapi areng seberek. Langan cetak mun bakun. Iya. Lama kan? Hah? Lama? Iya godam. Boh, lama ayo iya. Oh, terbotolon dar. Kok resro lebel kok. Beli apa? Hah? Beli apa? Ro beli kipas kok ibu lah tengah malam ngari ya. Mati beli kipas jadi bandim mah. Kira kau berapa? Apa? Kol berapa? 8. Oh. Kol kipas kok. Iya, tahu coba beli kipas. Apa sih beli apa? Sampai setahun ruah. Siapa beli ngaruh? Tanah mulako. Dan ben beli kipas. Hah? Dan ben beli kipas. Siapa 19? Gua bayar apa kok tengah malam? Alang mundir. Kipas. Kipas. Iya ada 16. Aduh, Sampai segini buat nji ya? ya kemarin bah. Iya. Wah, kau nano di mana? Kau beli kipas ban? Konalvan. Hah? Konalvan. Apa? Dan beli kipas ban. Iyo beli kipas. Iya Konalvan. Siapa yang beli ambelas dong itu baru? Aduh, kipas. Iya. Iya Konalvan binyawa. Iya. Iya baru siapa? Yo on. Bu enji gitu baru ya? Apa? Bisa pun beli ambelas ya kok. Oh, darah tinggi kok mendir. Engkau ni beli kipas. Iya pan. Konalvan. Buka balingan ki. Hah? Buka baling token ki. Token apa? Token listrik. Macam bon. Toko. Siapa sih beli soto? Dam. Buka. Toko kan. Bu Andri je minta petang Toko. Konalvan. Andri ambelas bon gitu. Oh, toko. Dia mau beli sekarang putih.
Entar lah. Maju lah. Tak tahu. Penat buka. Angkat kado kok lah. Mau lek kok. Jerengkong dia. Bisa ya. Penting bisa. Mandi barung ram tadi sebarang. Maju lo njen kok. Tak dikubur njen mak sepe dia. Mak ban meleriah tade. Atun sekali barung bro. Si kalau berapa nutup nih. Neng 52 derajat. Kan ada derajat jam ding salah aku. Tak ji pun he. Tak ntar ke toko lain gitu belum tahu jadi iyo. Ini tahu le seketero ya. Reda reman lah. Ada burung yang bersihkan ngakan mundir. Tahu mana yang celot ya nomarin kok. Ya. Abid deh ya. Nyari lain belum ibadah. Notop boleh lah. Ciu. Saya kita tua kandang ciu kok dengan melulu. Ada sekali nih ya. Saya kurang gini. Kokang ini kokang. Apa Iwan? Beduk. Ah? Beduk. Gede aja bener putih aja, gede celot. Tuh tidak gitu. Beduk. Enggak mau tak taron Iwan. Dokter Ron kok senyaman deh. Apa kan? Hah? Apa? Udah kipas aja. Hah? Udah kipas aja. Ay, balaya buru tak kena kia ring boleh ya boleh tepus longran boleh. Ada. Hah? Ada. Banyak kipas de enak benji. Jangan ada betul gitu. Ah, kerjaan masih ya lebih sih ya. Terus ada meruan jadi mana ada. Oke, badan ada itu. Apa? Ada. Hah? Ada. Betul ada. Ada. Hah? Ada. Aduh kipas masa anu dong. Doi saling leng de iri ya kan buat kipas ro. Hah? Ada grandong kan. Grandong padi cuma leng tahu tanah jo ya kipas ro. Aduh si cemaki paling dua. Sebab pencelep katero. Gue kerja terus deh. Bawa ni kakan gi masa. Kakan diri mah keluar dari perung ben. Bodoh Ada, makin bodoh ada, nutup lah. Hah? Sotok mana keduain lah sotok. Sotok kiri. Sotok. Sang goreng keluar gitu, mampel lah. Gue cepet banget. Bodoh ada. Kak. Coba nyari gue nang sanggawa. Hah? Nyari nang sangga. Apa? Nyari nang sangga. Cukup jauh mah ada, cukup jauh. Oh, jauh. Iya. Oh. Coba ini sabun beda. Mon jadi. Hah? Mon. Omong temen aku. Mon temen bisa apa bun? Iya masa enggak? Iya lah, besar. Oh. Nyari sar. Hah? Nyari di saunan masa gaul udah. Bodoh gini nyong. Tak tahu. Hah? Tak tahu. Ami bodoh. Nggak jual kipas di sana. Ya boleh. Itu siapa sih malam belas dong lah malam. 14 bibir pun 19. Keluar sekali bisi busin. Bodoh nyong gue di sana. Mi bodoh ami bodoh. Emang demah? Hah? Emang demah? Tak jauh. Mau sekol. Hah? Ikut dong sekol wah. Jauh nyong. Rah dia. Cuk jauh kemarin nengen ben rah. Bisa dong. Rah. Nggak masuk mako ben. Kening cuk jauh kemarin ben. Bodoh boleh rembel tak kena kia. Bulur ben. Iya boleh. Jual baru ngeredam orang ngare. Paling lah. Tak tahu deh mah. Gak menusan aja. Tak boleh tukang jilo. Ragu ngare rombong ah. Menusannya tak ada. Melelek. Iya. Yuk menit panen boy.
Dan malam nyari kipas angin. Kita tanya ki, 16. Demah. 16. Ampas. Kipas. Woi, bener nih mau kipas deh. Anu. Alah. Lepas ini. Kertas. Loh. Kertas. Berare. Ini mana Sandre? Jualan aja. Marah. Aduh, si sepet saja dia membahasa ancet. Biasa rem nih. Bangga. Udah. Oh. Udah tinggal buang. Beda kipas naga. Di nak ni tegang kipas. Ngiding. Hah? Beni tegang kipas di nak. Ada apa? Di nak beni tegang kipas tegang kopi. Kopi apa juga? Aduh, tegang kopi kok. Hah? Tegang kopi kok, Topi. Ya Allah. Kopi. Oh, rompi. Aduh, kira kerabat. Kok tak nyari dia, kok nyari kipas kok enggak? Kok tak tegang kipas, kok tegang kopi? Hah? Ada tegang kopi, mah Abraham nonton kira kerabat. Channel pan bode dina iku. Ada, mun Pragun minta sirame ngakal ban, beda dina. Hah? Aduh, Abraham lolong mun sirame ngakal ko pingere mak beg ngakal denggen-denggen. Ai. Palang nih kok. Ya. Madun diri kipas ada kipas. Ai. Mak maksar ya. Edin nak tegang kopi beni tegang kipas. Gidi. Masalah. Mak bira. Ada iya. Teko bodoh di nak tegang kopi rereng seborong re tegang kopi anu roh. Kopi kapal-kapal cerapat api. Ah, aja tahu magi katanya kipas dan nak ban. Ya, Kok retro? Mak kok. makiles robo yut ban jaringan di nak tegang kopi ban. Kebala kebuyut dah. Hah? Jadi nak rombongan kopi bani rombongan kipas. Cuk channel pan bode dina. Aduh, yang ibet hibi ban. Coba di nak. Apa? Cuk ada ongko. Congo orang ngebes. Ya, Salah deh kok lah. ende mak bro. Betul di kipas kan. Ai, maki endi kok ingat lah beki ba ancering kok Roma fotogi ya. Mono jeng kok min rok seropan. Iya. Iya mau lagi pas ah. Dah iya. Hah? Ya. Mari kita kaki kecolon kok reban bah. Ya. Kok tak butuh wajib. Kipas saling leng. Ah, ya besaki bedenjan lagi pas. Ah. Maksa. Mereka gini nih, boleh kok gini bro, beda sih ngucap, beda ni naga. Ada, tak ngapain sakit dari lorong nak sing meni toko kipas, meni toko rapun nak. Iya. Beli dong, mereka bos. Mana ke Jepang dah beda. Hah? Mana ke Jepang? Di mana? Hari mak prak di mamro. Terkocolon dari kah. Kendan orang prak. Cukup resom lagi kipas tak demen yo. Ai. Kau tadi kenalan saya di rumah kipas lah. Rumah kipas cita keji ya. Ada rumah kipas dah. Bagian kenalan elektrik apa? Ada. Mun elektro ada mun sotir ban. Oh. Ya. Boleh. Motor tak sotir ya sarkaya kakan. Apa? Motor tak sotir sarkaya kakan. Aku menulu ban kilo potol cita kau ban. Gerak. 50 juta ada kong. Jangan tahu di nak tegang kopi banyak dana di nak ni tegang kipas. Ya, balik kau ban. Alah, bentan orang tak doi ban. Kita lagi kipas kali na yun. Ako ujung. Mata percaya cobaan. Seribu kau tilap ngara. Bojong. Are mak bentar. Ketin makin bonjol. Jamban jaringan di nak ni tegang kipas. Mak bentar orang. Lo gelo roban.
Jap semula ampas ambelas. Jauh peneng nah. Jadi nak. Ini nyaman beli ambelas ban. Ambelas sembun bas. Iya, macam kayak dia. Iya, malah petak kurang kok pas. Ya, ada bun. Oke, tak kau ngelto bun. Maria. Tade. Mun benda apa yang ada jual mun benda jaringan di nata ada. Dulu sih gue ya pada deki bang celak mata deki gila jentong luar ya berah ini mau beda ya wajib pom apa dari sa ya pom apa dah sipol cina ke sipol bedero mana ya lama lagi pom wah mungkin pom beda. Wah, jadi saru bodoh. Beli naura tu kau kikir naura. Bodoh kado. Ini kok, gua beli di sawah sih bodoh masih. Oh, kira kita tahu di nak tu kopi saya tanya kipas dan. Gua berak kontrol share bengkal kal kopi ngah. Amit. Hah? Tak nyaut deh. Tentang ucap Amit mungkin tak nyaut deh. Mana kerja iya macam cepat ya? Tak nyaut. Oke ban. Tuh. Pak karya apras terima guna top kepi. Tak kira kenyang ini apa sakit ya? Saya banyak enggak saya ganggu. Loh. Rio apa tak nyerdang air tembus ke buri jendera lu. Pas mundur. Dan cek gangguan. Masari ya nom yo. Waduh lah. Kada luar biasa. Dah apa jika kila? Hendak duku. Dimulai kele-kele. Bu. Ya datanglah. Apa re? Jerom lagi kipas. Kapas dong, kapas. Ya. Embu nganggu ya. Kebengan semua. Kapas. Barilah datang lah kena coba kira lo ngebela bisa gire. Di anak setong itu mah tak kelar kok. Kapas. Hah? Kapas. Nak ya. Kebengan semua. Tahu kah? Kapas dong. Baan di engkau sorontar desa, sorontar toko melek kapas. Iyalah. Selama belum di ibu dah yuk. Benih kipas. Benih kipas. Kapas. Ruwade iro. Step plus. Saya nak tisu, keng benih tisu. Pokok bedel ada iya ruah. Kapas ruah kebayaan nun ria, ya kebay de iya ya. Seret. Sabe kamu mana? Oh iya nih kipas. Apa nih? Arya tisu. Oh. Bede ngak ria nyaman kapas. Been melek asa. Benih kipas mun arakan kipas. Kapas. Bari ya. Salah nih oleh yuk. De iya mun kopok di anak lah kopok de iya mulai lambok tak remare. Ini parah nih. Malah kapan de iya. Oh. Indra. Malah kapan ben tahu ben. Hai pak keluar kok. Cek kastan kok di anak pas tempat ka pokok de cek leson aku. Emang gua mau ngomong tempat boleh. Coba keluar sebenarnya. Lah kan nak de irwa. Oh, apa
kening cola kapalan be ben yo kopi ngaben yo cong mak pau be kopong de cong engkok anu kapas cong aden-den kok cong kipas apa dah apa nyaman orang cong ya kalau pai kok lah kipas be apa kapas udah kang kipas kebayang apa kok cok kipas malah bodoh kipas lah bodoh kabeli mari major lah. munduk iya ngedit masalah peseng ngedit kipas lama suruh mele kapas entar ke kipas Jalan diri umrah salam dulu kok. Kak. Oh nyuruh salam dulu. Iya cong kasat jalan pole Arian pabeli ya pese aspat mun kapas kan kun muda mun arek kipas cong cek larang aja cong hah larang ibu muda kan tim mana ada iyan di anak kopong apa ada ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah arah kami amri anak kopok nak ria kok mak penaring kok stres sana kok ya Allah mikirin tangan anak si kopok ya Allah mengutuk ria parah mah bedek saya ndak bini beknya cong ada iya mabur dembung cahaya ngaji ya cerno anen tai baju cerno bayarian bencong bayarian na cong hah apa iko work yang kok nyari apa rek kok layo tuh cek soro melek kapas ke bayi tenten cek oleh kipas bencong larang rek cong bun tuh salah gendeng kopok udah bisa amat tuh tripod tepak kata lekah aduh lila apa beli jika toko na kok melaki kipas anu kapas kopas enggak dah kipas boleh marah cong celen lah cong anu kipas jila pa beli cong kok melaki kapas kok rek den na cong ya kok ngangkui ria mun tade kapas kok tak nyaman je ya tan mua ya apa anta kok abini pole mun polan beun kopok yang halak kapaan cong Indo boy kapan beun je cekoi kita cien temen bunti dengan ada masya marah lah dia ban melek kapas kok ngangkui ya paling beauty kok malah nyaman tuh li jalan ko leban ka toko ban melek kapas are pak tak dino lah tak rapan je masih nala tak pabeli re lah kening kebay nak dina re lah kasak benda len jalan kasak melek kapas ya kok ke nganu dia kok tuh ko lanot topi bro beda saya muka wa manjono muka tahu ban ko nanjono ban hah tono manjono hartono siapa yuk hartono tronek tekikin kok sempak ah tronek tekikin ya macam dek mak dia dengbu bocah nangis waduh tak kuat je kok cong ya Allah astagfirullah tuli lah cong jalan lah cong melek kapas kok aden cong ya Valin Beauty kok cong malah tak nganggur cong tuli lah bun tonton aren nggak apa nih yang tak tontonin tonton ada rumah percuma ben tetap kopok ben nak tonton na ben ngakui ria belum polo hari ben tetap kopok percuma lah genteng kopok ya tak kira beda ngendein iya oh iyalah ika salah jalan gini oh di bawah bukan dimbu ngaruh Jepang juga